Itu apa dalamnya, Pak? Kosi. Meser naon? Meser naon? Minyak. Hah? Kemana yuk? Pak, kemana Pak? Guys, diduskup dulu. Jalan ini Pak Jajan. Cemburut, like, komen, bunyikan lonceng ya. Dug. Pak. Iya. Bapak balik ke mana, Pak? Mau atas di Gegendol? Pada seminar? Di Tensaha? Di Tensaha, Pak? Petatang. Tatang di Nagrek. Kage. Itu apa dalamnya, Pak? Kosi. Kursi. Sofa. Kade ulah dibobetkeun. Nya kan matak digendol. Guys. Iya. Ikut guys. Ikuti terus Sangkul. perjalanan Wajajang yang selalu Iya. Kak, 10.000. 10.000. Oke. Meser naon? Meser naon? Tar pikeun atuh duitna. Meser naon? Minyak. Hah? Minyak naon? Minyak. Minyak naon? Bensin. Wah, tanya mulia ge. Tali tabrak. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wajajang. Tuh, itu satu. Itu sah. Tuh, dua. Tunggu. Hayo, teh, puang. Hayo. Kia. Hayu gitu. Gerakan. Ayo. Oke. Kia, dengokeun lah. Nah, juga awewe. Kemana yuk? Pak, kemana Pak? Kemana ka dieu nya? Ka dieu, Wak. Hah? Iya jalan. Ripuhnya. Yo. Tinggal lihat. Si Om merosot, Pak. Wah, tinggal si Om merosot tinggal, Pak. Wah, si Om merosot. Turun deui. Wapohang, tunggu. Tunggu. Naon? Freestyle.
Masih kuat? Kuat. Kalau tuh ngapung tuh drone. Ditonton jangan cemberut, kami hanyalah Engang. Hei, suruh siapa kamu naik? Hei, kamu naik itu rumah orang. Hei, semua bahagia. Yeehaw! guys, dituskut dulu. Jalan ini, Pak Jajang. Cemburut, like, komen, bunyikan loncengnya. Duk. Dipotong di kaput, dipotong di kaput, ditonton jangan cemberut, dipotong di kaput, dipotong di kaput, ditonton jangan cemberut, kami hanya menghibur saja, hilangkan rasa gelisah hatimu. Mari tonton perjalanan wajah Jang. Dipotong Di kaput. Nonton. Jangan cemburut. Dadah. Warahmatullahi. Tuh. Nah.